Malun semaha na sombang kapia sumunara tatahulan ding naung luliu kanal YouTube YKB berang sangiha mangalamonay kita mabasa hengetang umawu mahay kita makaliw maneng magagahago endorong manendeng kaliw maneng surwata makawasa seng dimendingang si kami suka nandung along pabiyaheng kami ku susah halo ini pihak tempo gagali ikaw mau bagi kami memunara lembo nilai tempo maaraga gagali ikaw mau suara seini ikami mapulu dumaringi ha tentirong hengetangu dan dinganay kami ringang uroka ususi takadeakengu si pirang darungunawi kami makana ore menarima habaru hengetangu dingangu daluasa na suku boy ikaw mau ku sempikangi kami su pebawiyahi kami melo-melo amin matahuan na dingangu kapapelesa makuatuhu hengetange nirasaga bau bawasang Yeremia pasal 20 sio ayat 8 sarang karuam pulo telune ku tumangunasa su ayat kasione mebeberau isire mepepake u arengku wauku mebebekeng hal tak katengah de si kamene ia tawe mendarolohi sire ia ekai mawu ku seng nehengetang jamata ikakandagu mau ruwata mebebinsi tau mata ku mesahiding konti arau tak katengah deh nalahe supu bawasang hengetang mau suara seini mau ruwata kaiku kendaga patiku tau mataku mebebiah suka tuli de dingangu katengah de haku ene isie mebebinsi umangan nabi ku menebale orelai mesahiding konti ku mepepake arengu mau menghukum patiku tau mataku mesahiding konti aro tak katengah de kerenilah esu ayat 20 sama beberau mau ku limembong kawasa dua tang Israel seng nabi sarang maanung Ahab ahusikolaya ringangi Sedekia ahusi Maaseya ku mepepake arengu mau waugu mehabar apang tak katengah de si kamene isie sarung menarakang isire suka wasang datung Babel ku sarung memate sisire sutengong matang kamene jamata ikakandaga Yeremia kere sengkatau darolohang umawu aro nabi ni rolohe baugu mehabaru patiku seng ni hengetang umawu su patiku umata kai pihak lai tawe rumararingi habaru hengetang umawu seng niluntingihi Yeremia isire nebali nebinsi si Yeremia lai menilaka si Yeremia i Yeremia lai ni kakalaka su penggagu taeng isire tawe mangimang patiku seng ni habar isire lai mebeberau apang ni habar Yeremia tawe katengah de samate kakandagu mawu kakui mekoa kere sengkatau mangimang duata tawe ketaeng kasilong aro pandaeng mekoa mapia kaisolai masingka metahuana dingangu kapapelesa ku ikite botonge maka tahuana sude habar ku ketaeng meluas naung ku makawawa sarang kasilaka aro kawawinasa dingangu sude habar tawe ketaeng maka senang dari ngihangu tuli kaiso maka koa batangeng ikite masingka mekirara katengah de dingangu tak katengah de ku ibu kite botonge memalui kakanoa bawera orelai sipirang maka tadu naungu ruwata orelai sendinganengu tau mata petahandung hengetang umawu tawe ketaeng maka senang dari ngihangu tuli kaiso lai mangaha sikite mekoa lai mesesempik kebi apang sih seng ni hengetang su kanandung elong pebiahe mahi kita mekaliw maneh terima kasih mawu baugu hengetangu seng kinaringihi kami gelireng baugi kami naung ku botonge maka tahuana tentirong hengetangu ku dingaung kapapelesa wo ikau mawu kami botonge maka kirala maka hengang tentirong hengetangu sulakung pangangimangi kami hengetang ke tuala ge manuala ge dalem pangi kami mangahat si kami dumaleng suka tuli de dingangu katengah de alamate mawu munara pelahabaru Injil luliu kanal YouTube YKB berang sangihe takadeakengu botonge mako alamate supatiku tau mata ku mapulu dumaringi habaru hengetangu
Amin. Sarang ini sasang binoh susi suara seini, abe kiwulei like, subscribe, orelai memahia su sendinganing aro tomata waline, dengan ngumeko ene kita nengalak bageang su munara petatangkiang pelaha baru Injil dengan YKB. Mawu mengalamata si kita kebi. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.